Haga Ialehkai Champion League happening in Newcastle Persia ika Athletic Club. Haba pai syang dengan Ialehkai ke Newcastle kalau khurgan amcop. Adin bekalala aban Pynliem ika Athletic Club da Arlanon. Haga Ialehkai happening ke Marseille Persia ika Atalanta. Haga dengan Ialehkai ke Atalanta kalau khurgan amcop. Adin bekalala aban Pynliem ika Marseille da Shigul lanon. Pada yang ke Shigul juga Atalanta le aban Thep Ashwa ban kut ke Ialehkai. Kata hakam nin ke kendai peu. Haga Ialehkai happening ke Benfica Persia ika Leverkusen. Haba pai syang dengan Ialehkai ke Leverkusen kalau khurgan amcop. Adin bekalala aban Pynliem ika Benfica da Shigul lanon. Haga Ialehkai happening ke Inter Milan Persia ika Kairat. Haga dengan Ialehkai ke Inter Milan kalau khurgan amcop. Adin bekalala aban Pynliem ika Kairat da Arlakaway. Badia gini ki Argol juga Inter Milan laya ban Thep Lengbau Lautaro Martinez badu Agosto. Haga Ialehkai happening ke Club Brugge Persia ika Barcelona. Haba pai syang dengan Ialehkai baru art lagi ken hun kia khai tamar lai gol. Haduh bokot ke Ialehkai. Badia ke gol penia khai ke Barcelona kalau yo ban Thep Lengba ke ungol. Jong ke Club Brugge haga minit ke nyau peu nyau. Agawai pada Ialehkai Champion League happening ke Manchester City Persia ika Dortmund. Haga dengan Ialehkai ke Manchester City kalau khurgan amcop. Adin bekalala ban Pynliem ika Dortmund da Saulakaway. Badia gini kisau gol juga Manchester City leo ban Thep ar gol da Foden ban marshi gol leo ban Thep Lengbau Haaland badu Cherki. Haga Ialehkai AFC Champion League Elite happening ke Al Ittihad Persia ika Sharjah. Haga dengan Ialehkai ke Ken Hunelekai jung Benzema ke Al Ittihad kalau khurgan amcop. Adin bekalala ban Pynliem ika Sharjah da Lailanon. Haga Ialehkai AFC Champion League 2 happening ke Al Nassr Persia ika FC Goa. Haba pai syang dengan Ialehkai ke Al Nassr ka Ialehkai klem Ronaldo kalau khurgan amcop. Adin bekalala ban Pynliem sok ya ke FC Goa da Saulanon.